Manipur buai na chhan pakhat chu oil ni in India Army General chuan asoi mau mai Manipur zo fa te chen na hmun khi oil tam na hmun ani awangin Manipur sarkar hian schedule tribe hi angya ta ni ati Manipur chimlam chu a om na hmun pui pakhat ani thu soin a omzat a soidanin cubic feet luk le ding on nga velani ti in Arunachal Pradesh line of actual controller mo phur tu pali corps commander Hlui Lieutenant General Sakti Gurung chuan asoya Sipai Secretary Army HQ wa athok bokani hei hian Tlangram district sang lam ka Tamenglong le Jiribam te ahwam vek ni in ansoya chungzong chu kuki te chen na hmunani ti in radief.com ne na archana mashi komna asoilang General Gurung hi Grenadiers Regiment commission ani a kumsomli don lai Indian Army a athok to a Myanmar Defense attached na athok to bok oil zone na hi Netherlands company Jubilant Energy ne na pek ani lain upper Assam drilling nei mek ONGC sarkar farm te chuan an thok le chuang silo oil tam tak omna hmun hi hmun som thum sha chhuania soi ani a adang tam tak mu tur ala om theini in an soi ma se he inrem na hian environment expert te chuan he hmuna leilung ho sakna om te la chuak tur chuan thingle mau le nung cha ten na sataka tuarin environment a khoi poidon ni in an soya zofa te hian an bial chunga he resource tam tak mai om hi an shechiang hle a mei te ten schedule tribe din mun an dil na chan po hi hei hi ninge ya soi ani Schedule tribe status pek an ni chuan mei te te chu heng tribal area a te hian an lut theidona rural na an thunun ani chuan chumi hnuwa chuan leilung ho sakna chu du tokin an khoi theidon ani ati amak ve khop mai Manipur buai chhana hian thilchiang MMC lo a chan sang soya oma then kha chuan birena draksa asum don na a tribal area lam te ne na an buai wanga ni ti tokan oma draksum dona kai hnoi thil tho chidang dewa han soi ta po an oma anol puin kansia dan ero chu Manipur mai te te hi phaya an oma an bitin an to si a Tlangram hun hi an ita ani ti hi ani kan jo mai du che chumo Lieutenant General pakhat khanin Manipur buai chan chu khilai rama khianin Churachandpur ate oilan muwa chu wanga hetianga inti buai hi anni buai chan bul pakhat ani ti kharon se hi thil dikani theyem le ti khakaron jon mai chu asam rong ani khelo ma chu san pakhat jinga thil dikani aron je da jon jiri ba ma te Churachandpur ti te ani chawdan ti ni a chim lampang ti bel te kha asoya mom chu thu di galo ni ge reng mo om lu tuk oil tam lu tuk le sang aram athil ke sang wanga buai kan der chu law na kan tamamo koi mun tang nge ram danga tang khanin Canada tining ka se Canada tang khanin azon na te pokha an lo thok po ti dani mo Canada chawon lo India pon ne ron to CNC te pon ron kala lo Andron kalamo India oil company te pon ron kala so on exploration and ti khan environmental ati boyang anti a mete how in te patopin an against anik ta chon hill district omve kani a khatilai khan chu keini chon kan opos lowa hill district lampang pokham post on ti athan chu amin kim khat changan du bangan khatilai khan hill district ani wang khan lo tita se chon engma tan lo nei ro a hill district ni puita kan cham dona khami kha andu lo an lo post ni 2003 2004 lai dei ani to ta chon the pato pin an lo danga ma se khami nung ing ma chan huwa khan Jirbam district chunga khan Keiniram mar tong mang ho an majority an occupied na area kha tam tak Jirbam district chunga an rilu tani kha ta khan hill house tax te po an petaloba kha khami chunga thil om jong kha anni puta om theina na ti ve gan plan na rei to lu to chu aron soi chu kha hi adik ve thei tho ti na ni mom adik khami ringot kha ni ti na ni lo khami ringot ti na chu ni chuang lo wanga ram in chu na khani ta khim khima tro ma se kha I apui mo te ani le an mut nem viewem ni oil vela hi nam takan
chu news pon zar ngam talo hialani ka na changan mu to ni mo ola mu nei chu rei to 2003 level de ni to chu mai te ho khanan dang na congress sarkar lai punan danga kha chu amai te ho policy rim chimani mai te mai ba kha central sarkar po aindol ve tholo mo enge moti jong takin central takhi chu chitiang mention bias takin aindol lo ma se adik taka chon central pon adu tu na khoi thelo na hun tribal area nia Manipur pon adu dana khoi thelo na tribal area ni ba kan an pani thang kho min tu na hian no I kanram hila ka an pani thang kho min 50 mo engem percent anga inram siam na chu an ne ya chu ni an ron tun boina te pohina tel chei tavek mai tina ni chu atro telvek chuan hei heti me ma central in enge ana angoi tlat na san po hi thil lian taka oman chung aphena hian resources chungchang vel hi ni venga pakata chantro angoi na chana hi central moina san the central chuan resource check ena chuan me te ho chuan a resource chone lowin extract ani huna a income tur zong le aram pokha chu ni ni a ho sakna lai ta ka kha anron in ve thina kha ni ta ilo fia ilo min fil fia thai chu lo mom ani le mi chung changa research lo tingat ngat tu lelnun fela chung thu zia hi ngai thla ila Manipur buai chhan keimarin dan le mu dan dik tak kumsang ni pakwa changkhan lamka district area chung khopali vela thilmak takan tonga chu Manipur sarkar chuan sha in mithiam te akau thuaya chuta an thil mu chu oil ani chutia Manipur tribal area chunga oil omnia an sha ta ka chuan central bank athleng hala ti chuan oil company ten marun la kan tuma nima sela Manipur tribal mizo ten na satakin an lo do dal to ani kumsang ni soma po Manipur sarkar chuan oil hip chwa phalna license chu company alo pe a ma se hemi chum hian tribal ten kanram chung ani a kan phal lo ti in an lo do dal le a company te hian engemaw chen zir chiangin khursom thum lai an lo lai to a oil po atha in atam hle mai ti in asoinan goldland in Manipur anti hialani oil hi anjin danin 5 trillion cubic feet vel omni in company lam hian an soi ti chuan sang ni sompalia India rama BJP alo sarkar tan khan modi chuan he oil khur le tamzia sha in hip chwa adu ta a ma se tribal ram anisia direct taka malak arem silawa Manipura BJP alo chakve ta chia nen biren singa nen an rel dhun ta ani tribal ram chu sakdan an ngei to tan ta a langsar taka chu an tum chuan khovel min hmuwa an mol phona sadon si a thiam taka mi kutarul ko zen an tum ta nge ni ti hian nam isu boina alo chuak tan ta ani he oil khura oil te hip chuak tur hian modi hian Netherlands Oil Company Jubilant Oil and Gas Limited te lautait apui vek to in malak thei mai ani silawa Biren Singh apush chan ta ni in arin thei ome Biren Singh chuan direct takin tribal area a power anei silawa tribal ten he oil omna hi an veng ve tlat boxia chu mai te ten ko ki hel ten popi mun an siam ti in an soi chuak thren helai ram hi kuki ten popi mun an siama smuggler lar an ni ti te pon an soi lar hle a ni popi chu Manipur narcotics branch le central tangdunin an boy pui deuh renga thina le inka boina khop atling lo India rama po Uttar Pradesh Madhya Pradesh le Gujarat a hian popi chu tam tak thar ani a India rama popi za asumria thi heng state pathum te thar chwa hi ani ti chuan Biren Singh an ram achu sak mai thei boxi lo awangin Meitei NGO te fuyin meitei teram azima nakin loka chuan kan la to don ani ti te tin tribal kwata in kuki te civil service an lut zela Manipur officer zong hi kuki vek an lani ang ti te in meitei thalai ril ru amina ST a meitei te anin le theina tur le ST ram an chu sakna turin project lian pui akal pui ta ni in arin thei ome mase a phena thilpui mo tak om chu ST area chunga oil tam takha laksak andu wang ani theizo kangem ti chuan meitei ten ST ni chu central lama andila mase an pas le mai theisi lovin tharum mangin tribal ram chu sak antum ta ani chu chuan vo in thina tam tak hi athlenta a
Meite NGO member tam tak hian Biren Singh le Modia game plan ni a lang hi sia se chuan an silai ku mor hian zo fatilam nilawin Modi le Biren Singh lam an hoide to nge hin arin om an tu le fatinun na an chan hnem to si a engwangin nge heti fakawa nunna aliam tam to chungpo a Modia atong lava angoi tlat chan chu kan ti chuan adu ama tribal te engatan ma min tilava tin zo fa te hian an do reng thai ring lovin thodep dep hian alo clear mek nge yang ti arin thai ome chumi konga support thai tur Forest Conservation Act 2023 po pass room dan an ngei twa pha ta zel ni pon arin thai ome Khilai Muna Central Armed Force 10 kem kan sadon anti huna FCA 2023 a anlo pass angin Foreign Conservation Act manga exemption pack anni a kem chu an sale nya theibiek hei hian tribal zo fa te hi chungrila inzom na thatak nei kan ni ti sha in arwala tribal zo fa te himin khoi an tum ni in arin thei ome nima sela thisen tam tak aluang chungpon alangoi zela in soithiam ngai na ashe to lovin Lok Sabha le Rajya Sabha Assembly po voiriat lai atel pui to lawni in asiat hero rel sang pani assembly a hian minute khat po Manipur conflict issue hi soilan tur agenda a po an chop du lawani mase opposition lamten shemhwa min Manipur chungchang hi an soilang luita ani kumsang ni son panga jun thla khan UNO chuan San Francisco a kumsom sari na aloma chumitum chuan tribal nampali independent self determination aphal saknia shat ani a chungpali zinga chuan zoro te malak na in zonation chu telve alonita zoro president puar thangmoi hena chuan independent drum inni chuan engemochen administration le economic sabwaina sadona in country caretaker to ram tifelin julaya Geneva local donya ti in an thata a lom takin zoro president chu Mizoram alo honga thilti fel nuwa ro pui takapuan chwa tumin July sang ni sompanga chuan Geneva azuk panta a ma se badroom athia char alonita ani puar thangmoya thi dan hi amakhle a ngei po a thathei lawani khoi ramemo assassin kutnu te po a angdon done katiril ro Mizo Arsilian takle father of the zonation ti hialphu ramle nam mangai tu ani independent tumngot India in remti do nemni kanti mai theya nima sila India hian kumsang ni pasari khan tribal te dikna hum himle andu thlan theina right declaration on the right of the indigenous people UNO member zongjong ma a ban pharmiwin apom thu alolan tir to ani heiwang hian India hian independent thei kan ni ti sha in tuna India kan lani chung hian constitution manga nasataka kan ramle rohlu minrok atum me kani thei mayangem chutiang story te ani deuh noi ta ka chuan Modia hian Manipura tribal area oil tam tak omnia soi hi hip chwa man ngei tumin fingtakin Biren Singh nen hian game and play mek alo ni mai lo mo Manipur zo na thak te tan chuan meitei ho noi som panga vel dan ring hi ahar sadona Mizoram atangin engemuchen lo pui thei ma ila Modia ten kan CM letter moi an pek hun chu helam kong hi strict taka kalpui ani ngal mei don si a central an hlau sia an ton tlang lui ngam mewang mo heiwang hian nationalism konga kan keilu thwayanga ya zonation Mizowa kan zawaya kan lungrual thwai hi atrulin aman mo thak le to ani Manipur Chief Minister N. Biren Singh le Assam Rifles Director General Lieutenant General PC Nair te chu Rini Khan in Komin State Chung Ven Himna le AR Chungchang te an soidun Manipur BJP MLA te le Meitei Polchen Khatin an state buaina chuak meka Assam Rifles te chu namtran bik neya an pu hnuwa Assam Rifles ho tu le CM te hian meeting hi an nei ani hemi ma hian Indian Army Eastern Command Army Commander LT General Rana Pratap Kalita chuan Manipur hitlo in CM Singh le State Security Advisor Kuldeep Singh te chu Manipur twal chung buaina chuak chungchang te alo soipui to bok Manipura meitei le Kuki zomi te inkara twal chung buaina chwa hnuwa buaina chuak zel tur veng turin nampani te tamna hmuna Assam Rifles te hi da an ni a mase meitei namte chuan Assam Rifles te chu Kuki zomi te chana puin Polchen khat phei chuan Assam Rifles te chu state atanga chwa tir an phutani tunhai Assam Rifles te chuan meitei omna hmun Bisnupur district a Kuki zomi te omna hmuna kaltur Manipur police motor an dana wangin security force pahni te inkara buaina achhuaka Manipur police te chuan meitei pathum thatua pu Kuki militant te anzong ti soyen
Assam Rifles ten an lo dana wangin twal thattu te chu an tlan chiat thei phati in an pu Manipur Police lam hian Assam Rifles laka FIR an thelu thialani Manipur a hian Assam Rifles Battalion somni an oma ram riveng tur le sarkar laka hel tur veng turada an ni Mei ni thuma twal chung boina achwa nuwa battalion pahni da bel le ni in mei teile ku ki omna hmuna boina chuak zel tur veng turin an hna hi siam remani Manipur a hian Assam Rifles baka Manipur Police Indian Army le Central Armed Police Force CAPF mi le sate chu boina chuak zel tur vengin rim takin an duty mek bok END thu chwa tar landanin tunla hian Manipur atanga ram boy wanga Mizoram ral tlan lo lut te atanga rui hlo man le Manipur atanga rui hlo ron keng lut man a om nual to August ni som pali sang ni som ni pathum nimin khan excise and narcotics te chuan mi pali kuta tangin heroin kg khat chuang an man Excise and Narcotics Department chuan nimin pathian ni chonu dar ni le minute somli khan khyang te homestay bongko na tangin heroin kg khat le gram zani som paruk hongza pahni le anei tu nia pu mi pahni lammin thang sing son son of Pautin Se Monglen Phai Churachandpur district Manipur le Chingwan Kim kumsom thum pakhat daughter of Gaumang Thangka Phai Churachandpur Manipur nia inchalte anman Excise and Narcotics Department le CADS thokdun chuan ni zandar sari khan salem venga heroin gram za paruk hong kwa le anei tu nia pu mi pahni lal ompui kumsom thum daughter of Sivan lal ruata salem veng zampui manga section le zonun siami kumsom li paruk daughter of Liandola salem veng nia inchalte chu an man bok Heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 to chanin thu buai siam sak an ni END thu chwa tar landanin tunlai hian Manipur atanga ram buai wanga Mizoram ral tlana lo lut te atanga rui hlo man le Manipur atanga rui hlo ron keng lut man a om nual to a chu wangin hetiang mi lo mi khwal theile in lu atir anom pal theya wangin film khur thok turin Excise and Narcotics Department chuan Mizoram mi puite acha a hriat lawar rui hlawa in hnam hnoite in le lo le ram man tir emo mi khwal emo thurwal pui hi dan anga thunun thei ani awangin film khur apoimo Mizoram MP 10 NDA dozongin voice vote an peti finfiana a omlo Congress NDA sarkarin tok lo na no confidence motion Assam MP Gaurav Gogoi putlu soiho ani khan Mizoram atanga MP pani pusila ro sangale puke vanlal ve na te chuan NDA do zongin voice vote an peti an soi chu afin fiana a omlo ni in Congress chuan an soi Aizol August ni som pali sang ni somni pathum MPCC media chuan parliamenta Manipur boina chungchanga BJP kaishwai NDA sarkarin tok lo na no confidence motion Assam MP Gaurav Gogoi putlu soiho ani khan Mizoram atanga MP pahni pusilal ro sangale puke vanlal vena te chuan NDA do zongin voice vote an peti an soi chu afin fiana a omlo ni in an soi Congress chuan MP Narendra Modi thu soya Manipur boina chinfel na lam hoi engma a omlo awanga eptu party in telkom INDIA atanga MP 10 parliament an chwasan awangin speaker in voice vote mangin thutlukna asiama pusila ro sanga puin NDA thutna lama thu chungin voice vote laklain sarkarin toklo na motion athlop ni in ain soya hei hi video record chat tur a omlawani anti Congress chuan Lok Sabha MP pusila ro sangan Central BJP kaishwai NDA sarkarin toklo na motion athlop ti thu hi ama soi chau mi puin kan shia a citizenship amendment bila mizo mi puin ne na a in soi lo dana alo om to awangin tuna athil soi po hi ani nge yem ti rin a har sale ani antibo min beitu te siam shei cher hi aso don lo pusila ro sanga MP Pusila Rosanga MPLS MNF advisor ni bok chuan pathian le kan ram tan ti tu te kan ni a pathian kan lama atran tla tawangin min bei tu te siam shei cher hi aso don lo pathian zara hne na kan chang zelang thil tha tia thei top kan chwa vela in bei kan tok fawa ril runa chang po a om ve chen ma se di riam taka min bei tu te top na hi aro pui vak ngai lo ati
aizol okas ni sompali sang ni somni pathum mizo namrun chung in khom le mitharlom lu ni na athu soitu pusila rosanga MP MNF advisor ni bok chuan pathian le kan ram tan ti tu te kan ni a pathian kan lama atran tlatawangin min beitu te siam sei cher hi aso don lo pathian zara ni na kan chang zelang thil tha tia theitop kan chwa vela yin be kan tok fawa rilruna chang po a omve chin ma se diriam takamin beitu te top na hi aro puiwak ngai lo ati Delhi tlang boruak soin Lok Sabha MP chuan thu in na satakin kanin kap ring maya Central le Manipur sarkarin anti tur anti angai ti in na takin all party meeting a kan soitu a MNF president Puzoram Thangan hwai tu le zofa te ta na ding hetlat tura min ti angin theitop kan chwa ani ati NDA chunga po har sanna a thu soyen NDA membera Manipur chungchang le UCC chungchang soilan an phallo awangin thu ka soidu lo pha anulama MP in kau khoma po Manipur le UCC chungchang soi an phallo awangin kan ho pha anula meeting a po kan tel du lo pha zelani se sona Manipur chungchang soi kan tum renga thu soi ka dil na chu appeal bo zela adjournment motion ka thelu po hnolani kanu ICU wa ompo ngai sak theilavin house no confidence motion thlop turin ka thutwan parani MP chuan atm MNF advisor chuan house a hmui phar sak ni maila national media lamin Manipur boina chungchanga kan din na ansia ta wangin min bor na sa a na takle hwai takin kan din na ka soi thei pha a NDA lama kan thian te po in min be thadu lovin chibai po kan dong thei ta meu lo hialani chuti rwalin kan unau te an lom ema lom thu ka dong na sa a in pum khat na po nge zel pha ni in ka sia atibok